Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Senong kesuaban kepada tidinsanan kanau misi serta kepod isuang sambayang. Kinurahingan isuang kerajaan sorga konsol kaudot pantamangan nu kumadahay saninarud timpu dahay dot renumihat di kasodop gisombok soban iti naposi kaguyahay kanu hepopendalan dot buru-buruan dahay maya dot pangahakan nu. Dadamot dahay isuang kadaut ti kaisisan dot kinangahan maya dot panambarasan panatalayanan orahyan ni haid alumis piramutan osanong kain kokoton nagi kolombuson ditit ay panambarasan nga otibus gisom dot anu dahay dot makinangaw miampaid kasiribon ginawo tarimon dahay iti panambarasan miontok di korohyannu mandahay pendalano nagi kadaw miontok di korohyannu. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dot insan pakagu kaswaban da bayno kanu takod kapagyampay maya dot panambarasan penatalayanan sanang kaswabon kumad insanan makikinongaw maya dot page Dusun Ministry nagi YouTube aswaw channel kalansanan dat alumis dati piramutan dati gisambot pupusan na kaswabon na bayna. Okay, tulo na pod panambarasan dati kaswabon na bayna nga atumbayaan ako insanan to ko nga orohian no. Iho nga orohian do ko kitulot tulo da panambarasan tu oyo to kanupotid harangay at tutang dati bohi. Hutang keliling pinggang ka. Puji Tuhan tu kaya ngai to koti. Kaya ngai to kanupoti nga imadi kaya tutang eh. Man pod iborosat secara kesimpulan kan mani taruh hayat kompokan itu panambarasan datim right na po katutangom it panahon to kano po dilo po waya ano po dati haropet ano ilanom nunuhot ay karalano dati dot isuang katutang minolos to kapatay tusin maya dot ay kinalasan dot hilobeng alung tay katambalut inapohit kasunsudan nila nga ay sa iralan dot akon ko wayaan to kono po uludon to koot ay pengkukurad tumagwang pengkukurad mambayar iri na ri ay sa iot ay rati idih dot ay nuridi mongosol ko piadi nga ay mingkuri itu tang songkuro pia pangongosol dati nga ay kumuri hatus na pa itu tang nuhom ay milid ko pod monosol ka pengkuro nga iri kasari iri ino pahit mila dati paburuan nga uludan nagi pengkukura ralan dati tumaguang jadi tapotad iso nagi coinsok ko iso ang kaposyon nga panahon to kono po ay karalan kawayaon dot
hali piad isuangga tutang, ino pa'y pelajaran dati di konihab, minagangat tot ay pemuhandaman dati det mandati uludan na dati pengkurod tumaguang pengkurod membayar ila tutang. Okay? Yeah. Iya. Nga kadin mangimbulayam ano bagia aramay bo. Okay? Hinggo hot osonong kautang kotusindot kumatambalut teko kautang kotusindo kumabeng. Ya kayo na po hingga to sonong. Osonong nagit ay kautang gamaya do beng gi nakuro. Tu ino pahit kapambayaran nga atatap. Kokoruba di managih dia. Itinapagiat tutanggot sa pitambalut miagal ko kautang ko na pod tusindi Bet Elizabeth. Nagi ipopotang o tingayamanid di. Sekira na pod haratulundot mula sa tusinno. Mamanaw ko na dila kakadayan. Kakita ko na siya gi. Iya nagi o tingayaman dot ko kita. Iya nagi o tingayaman ko kita siya. Iya nagi iti disusuhay ko purimanan mo. Mengilagnay kamangkun dot. Matugyahit kobi takakan tadit di bo. Paingkukuran dohot apurimanandi di minang utang. So ira koruba dia ako pia mo kiano nga ino pa'y ginawa siya nga ini tutang. Nga irin na pa nga papakitad iyati na pa nga mangutanggot ay bertanggung jawab. Kaman ko na pati bertanggung jawab nga ay haro na pa'y kapurimanan iya dim kaman na pa nga bertanggung jawab ko na di mo. Ino pa'y ay sa tanggung jawab pot mangutang nga kokito dia nga yadi akay hinod diri. Yadi ay so kay diri. Amu no karait amu no mangimbulay. Yadi amang ko ngay katutun dia. Hali pia tambalut. Irinit ay susah nito di hoy. Muru pinapautangat mo'y panugat. Hali pia tanggung jawab po badagyan di pinapautang di manugat nga. Ino po dagay ito sa nang hindi nga. Pasugatan ng oray tanto ko na dayati mo. Okay. Jadi sayra do karuba to ko di pinapautang. Pinapautangi John Matajim do tusin dot ay 5 ringgit. Ako pa di nabayaran. So rakok kita hokusyo nga ino pa'y ginaw ko nga hinay 5 ringgit. Karuba ako siyo hom. Okon pia ka irihot oritan di siyo nga iri natasaraw ko. Yadit painso pi 5 ringgit ti pamurasan mo. Yadi na ri. Nga iri na po nga papakitad iya na po nga hara tanggung jawab nun isuangot ay tutang. Hara sangulo na masitarot ay minanarita pangalaman. Kuno kayo hom hinggoh dot ay nakatumboyo iti hina potay kutabulud teko hina tamparuli ko kuno kayo hinggoh nga sakirad haro kagalagalon teko haro hit topot kapinawayaan ako tiadim siyaw no pod sakira kapiagal. Hara ti 2 miyang balut. Okay na did ikakadayan ay lanto ko nanda ti hilab bandar nunuh pia nga bolyon. Muy pia jamban nga bayaran. Okay na di jamban iti tiso nga ay so matu dito sinda takoro.
Teko aiso no matutusin da antakan idi. Kadi daw minumanggi tambalut daw polos sa aku tusin dat ay duon ho po daw sin ka. Bayaran kui kasyo. Polos so na di tambalut. 20 sin. Duon ho po daw sin. May suang ga jamban. Harap pakat jamban do duon ho po daw sin do bay no. Mia galidit bobos sad amuram talun ho po daw sin. Bobos sa amahal pero. Haro 5 ringgit. So ringgit lah nombalan ko bobos amahal. Ipe amahal nga iso iko so sabuan mo. Anda santo did ako kuro di kapiti tamahal iso ibori. Iso id sabuan iso itayan. Nga pay mahamaha nakagandat kaborisian lah milon nanda makan dahil suang. Bah kadi di minalosam polos aku duon ho po daw sinom bayaran ku polos no di hom wah korikot ta sambulan ay nabayaran ni duon ho po daw sin 2 tulan, 3 tulan, 5 tulan, 8 tulan, 10 tulan ay nabayaran kosan taunay na di duon ho po daw sin igitay na ditit pinapolos at minid urang tua. Kailo ko nunuhot pinamadawa di siyo. Kano pa siyo hom minola si Panil Jaipin dohot tusin. Minola si Panil Jaipin dohot tusin. Noson taunan na di bayaran ko kasiyom ay di siya binayaran nga pakioturan ko di turang tua bay no kasyo. Jadi laho na di turang tua. Ano pa turang tua di nga Edson Salumi ngaran. Wah. Jadi ino pa ipinapolos nga tampinay kubil. Laho na di turang tua Panil Jaipin. Karikata hirid pagi babarasan otopotig ya dot ay minolos kod tusin di ubil lot nasan taunan na dim penabayaran kad siya minay lapur kasya. Nga kaubasan no pati mo ngutang iti nga kosaraw. Kosaraw to kod ay osaraw dati tutang dati mo. Ay olihuan sausin piya nga sarawi. Kahangis si Panil Jaipin no kuro. Osaraw siya pero na ginumud dito sin dan utang daw. Kasyom atapot nagi ka. Tapot nagibon na kolos ako tusin ni siyo ka. Wah. Atapot tigyadi nasan taunan na ano naman bayaray ka. Nasan taunan no tigya ka. Tampinay kubil pero dihot ginumu iditusin dat nola si siyo dia kad turang tua Edson. Nukad tampinay kubil kabagal lo makan do sambulan. Kabagal lo balanja sambulan kasyo. Nga kaangis ko piyo Panil Jaipin dat osarosi di dua na no podosin. Wah. Paingkuroh di pengaturan dat iyon do. Kabagal lo makan do sambulan no santaunan dat nabayaran paingkuroh diri. Iri na po di ketua nga ay pakibungan ko mo ti diri. Pakibungan ko mo ti diri limousin do sambulan kadi tampinay kubil. Paing kuro gadi kamunod pero di ko piya ginumundor kabagal lo makan do sambulan. Nunudihot boras si tampinay kubil kasyo
Iya hai na pati orang tua tu i magiginggat pabalian na pahit tusin da na lasisia di tapuh kabagali sambulan ka. Da amura yan de tapuh ba it mandet. Ay, kare kata kagulang manuk. I mandet pamorala tatinggaton. Jadi akuri imo tigay oke to kuni maginggat-ginggat nga iho nga aramayan no kuno mintang imo ginggat iti di si paginggat kuno ka kita di maginggat po. Ngoyan no hit nu pagyat nu paguluanan di ba it lugus kari. Ogop-ogop po na lugus gi. Moy na di daing ina pa hit pagano dit itapuh nga iti tunturo it ilasan dulu pakahitan tilam paluhadan na dihirid daing lopianom kamongogop nga ya disipanginggat to kuno ka kita dit iralanda maginggat bo. Bah iyahay na pati tu iyaha na pati tu maginggat ina pa itapuh dot ay gatanggo do na padausin nga ay sambulan kandi ikubin. Iri na kumunda balanja sambulan. Ya di iri na po matidi man ko matidi pakibungay dat limousin da sambulan ka. Jadi limousin na po di sambulan ng pira diri santaon. May dako intaw bo. Anam na padausin ka. Anam na padausin. Jadi anam na padausin na bunga mikuh didit di pinalasan di siya di paniljaipin kamun na padi nga walo na padausin. Ang binayaran na matudi walo na padausin nga kano pod tampinay kubil lahiri nga iti na pay urang tua kuy bodagya mo ugatitid isay di ati ngayaman dat duo na napadausin nga bayaran ko kasyo bayaran ko kagiasyo ilo na dit tuntutan ko na padilo nga iboras siya bayaran ko ka adi tampinay kubil iri no di pinangaturan dit urang tua Edson de ladid bunga anam na padausin ipinalasan do na padausin binayaran ni bodi di tampinay paniljay pinit walo na padausin iri na di pinangaturan di no. Jadi ina pahit boros datid antakan no molos nga nuno bayaran ku ka. Mangirasang kuro kagumu okuri potay ko ogumu it olosan dati nga ina pay boros dati nga bayaran ku ka. Jadi tuntutan na po di kumadati dilo nga iboros dati membayar. Ogumu ko akuri dua pian na padausin. Dua pian na padausin nga sayra kabatas dati bayaran to kono. Sangkuro linaid paingkuro ralan no membayar tumano dagya pangaturan piaturan no kayu ipinangutangan. Nga kada nalihuay batas no bayaran ku ka. Tu igitan mo tin do may turang tua pakibunganan do. Iri no het kagumuhan no pod kaboling kahangan iti right katutanga ilat batas datid membayar nga ain do kapia tumboyon. Iri no dohit akon nagindad manginsok datid iswanggot kapasian di karay ti latutang. Kung si lopi tu mini pangugad di manuk. Agangaw gay manuk bo. May pamasik pukul 2, pamatuda may pamasik ko pukul 6 sitang. Pukul 6 mo may ulay. Ba. May dati painsamoko montok panambarasan dati kaswabon bay no. Ino pohit naroy tandot iso kaguhot rambot torogon nga iti kamoyon dot menghikit
mangikit iso na paralandet mangilag tokot ti komondo tutang nga iti da mangikit. Nga iti mangikit nga so kirad pidadalan nga kainggari ti kaposiyon nga so kirad minsima-sima toko ina panaritan iti nga monikid da dati manda dati uludo kaposiyon dati miampay mangikit kada dagi sambo yati na po nga aratu toko isuang katutang. Saira na po yati tumomod toko dat sumuang isuang kaposiyon dat kitutang kana pod hiti yati na pomoti nga minay subo dat iso o pukot torogon di numan di siya pawalado montokot pangulun ngay. Muito ko na po parambot te ko marambot. Saira na po muito ko parambot nga ina pa day atakapan di rambotam iri na day ano. Kamu na po nga ina pa atakapan di rambot nga ina pa tuluhid di sada dat kahasangid di rambut nga o kita dati ina pa sada nga mantad di hirin na takapan sumaliwan mantad di rambut. Iya di dari nga haro nagit sumano dat ina pa sada da kasulung gi rambut nga mantad dagi saliwan may suang. Mantad saliwan may suang. Ina po tuluhid di sada nga may nagisuang gi rambut. Kamoy na po nga irine kamoyan dat inarita nila pelajaran dati dat may subo. Irine kamo na may subo. Iritid miagal ko'y bonong. Tumalib to kono pod italunalun dong tuong. May nagi talib bidiralan. Iri nanday kapatay. Alanggar nan di karita. Ako kurodan darid pakada dadhirid disan. Tay ko kita nagi karitam kada angay talib bitalunalun. Sumimbul lagi gamay diri sakot. Iya dagian deh. Jadi yati kadaw nga naritan dahiti dot iso na pohot popo kita yati na po nga kasuang iti rambut torogon nga maya iti kamon dat kaposiyon dat among ikit gisombo yati na pondom kasuang tokon dat ti kaposiyon da isuang katutang saira na po tumomod toko dat kasuang ila kamon dat kaposiyon dat mangutang nga tok kom irine kamoyan dat yati na pohom pensuang tokot tit rambut torogon pukot torogon ka to kompalad dat sanan tokon poti nga hanahanom nayay tokonod ay harho tutang hanahanom nay puji Tuhan tahnia da kohit ay sa tutang nga kadit it nuridi manaha kasamangat wo kono pohom manamangat panamangat tagilo tutang ako kay lo kumarajad ay sa tutang ka kamono po nga tutang ko posyon aparu di kumarajad haro bayaran ka nga ay nung mambayari bayaran idi nga miagali di nonsian di mangutang moy pakago tokay nga puji Tuhan tu maya dat panambarasan dat penatalayanan o kita dati dat hali piad nakasuboh toko dit kaposiyon da kitutang nga may toko na uludo miagal dit pagangatan panambarasan dati mandati uludo ay kapogonuan dati kahaharan dati kalidasan dati gisombo ilo na pot tutang dati nga ano dati monoguang ano milo dati toguangan panahon to kono po
ay so nagunod mingosal ko pengkuro nga ay iri na po kapurimanan po tomod tagwangan na po hom iri ni kamon ko dito no dat barabis ka po tayo monasal nga ay manging kuri dito tangir eh. Sanong agid kumarajad o sanong-sanong o turon dat sanong-sanong it kapambayaran hali piad kawaya ta kadandol ako po sa nakitutang nga harakasari padahit kataadan dat ay kasisip-sisip po kaposiyan dati. Okay? Okay. Jadi muntok na kayo di kigiginawo nagid may pangutangom intangan pom haro kemampuan katutup nang ku piro po olu do pendapatan sekira na pod agumo nagidihot tutang ko ay pendapatanom ay sasabaron pala magihum paralan da suway. Kaubasanan na pumulos nga menginggan na keperluan na keposiyon iri na pom akan kamumunsoy dat ay kanu dat menumpon dat tutang. Miagal kaubasanan iri na po nga popoin siriba dat kaboboyuhon natin itong sonong. Haroy matiga katapatan ki. Kamuan kuno pala dilo nga saira na po kapangutang tako nga ay haron di kahagaton na kaposiyon kadang-kadang iri tadon dat ay kopioduhan da iswang pikaruhangan titutang ki. Haroy dadi tusin nga pambayar tutang hiri nun dat stress nun dat ti pikaruhangan. Aya ay ogumuy dadi tusin okon ko ogumu tutang nu ka. Dohon na po panumbayan haro nagiit karuaragah dat minitong kiad sebab da tutang. Okay? Atau kayak pensaduan memang haro no ri. Jadi ilo nalo kemondat popoin siriba dot menurunkan akhlak. Kaya dadi obintogod nga oinsok ko di ditutang obintogod. Auluday pikaruhangan nga gara-gara da tutang mio duh no podi migogol no podi. Okay? Iya kadaw nga ay obintogod nga ikan. Jadi oinsok ko kakuaan di mo. Ujung-ujung got ay manakaw. Boleh jadi manakaw pembayar tutang. Suai kairih nga kasap ngai tokondoh dot may Allah satusin. Tampinay teko tambalut. Miagal didit ino po hit kadi demalayo harga diri nu diri nga miagal dit aiso bo. Teko kapuriman tokod ya di aiso di harga diri toko dohiri. Tu terpaksa di may Allah dan tambalut teko dong kompinayan. Irin lagi kakuaan dawo kondet nuridih kausa na pun kapilot menurunkan akhlak nga haron da ngay may kiros, may patay. Kasuang to kana pendelet gisom ngay da may patay nga ilo nendot kasunsudan nilot rambut tit rogon maya da tutang. Iri paginaritan ku ditenud paingkuroh pia tutang dati ogumu potay ka paingkuro nga panahon to kono po taguangon no po ulud-uludan no po paingkukurot tumaguang paingkukurod ralandet ay membayar taguangon no po. Okay. Sakirad ay mantado bengot ay kinalasan dati harohi gyay ralani di bo. Okay. Sakira no pod kasompon it penghasilan nu sambulan mumbal lagi may
Moy pinsing umbal may uhatit eki-peki ay itnur epi-kepi. Saino koy lo dararalan hiri. Nga sekira tutang mantadet Pakistan, iya lo nga ongosonongid. Yang penting ada kau bayar tiap bulan kadilo di wo. Kadao. Nga agata-agata di mayad alung lah. Tu agumo nagiit ay landatid atang kaboh de mantadet tutangget maya da alung. Tumayan ako ogu mudahi milad manahakot pengalaman iti. Rahit ko tutang, nga manto ko kagud it magi boros-boros at maya da Zoom. Jadi kasunsudan na padilat kamu na menurunkan akhlak nga gisom kantad haron na ngay may panakaw, haron na ngay may patay, may kiros, tu oinggorit ila tutang. Korohian na pada kinorohingan nga manuday siyad o insanan to konopo o tumbayaan dat kebenaran bertaubat toko mantadit kaubasanan dot mengudut toko keposian dati sendiri. O kita toko bergaya dat iya dikiharoh tomo dat kausinan nga aiso ima. Nauru na tutang. Jadi tingkadai toko i gaya-gaya demi agalid. Man toko no pohit monopot boh. Nunu no pay haradiam iri no hat tarimon dati. Kada toko pangudut tet keposian dati sendiri kaditi. Oke. Tilembus. May toko posuangod isuang ginawo dot amu toko da momon sa tutang gasuay. Kamu na pala itong pinay nga, haro nagya tutang dati. Haro no bayaran dati manikid tulan. Say na koy limo na hatusot bayaran dati dat manikid tulan. Nga kada na pumusarod ruhangan kago. Mila na pom ay na pom ano dah mangutang ka. Nukad hiti o sanong nagi dat memusus toko keposian dati don nunuh na pohot awayaan mantad ke aratu tokod isuang getutang. Iti na po tutang iti nga mila nagi dati borosan dat isa o tusung isuang do keposian. Sayra da aratu tokod isuang getutang may no da sompono itu tangidi pensoduan patamun dati miagal no dit papatam tokod ti panasakit. Panasakit to cacar kaditi nga mandatid iti COVID. Pengkuroh tokod nununay pawan sayo natid mada tokod ada katandat COVID hopodom siam. Monompon nakabang, momolihong golongon, sopin sodu, o gumu ila tinumon na harba-harba. Jadi ilo da tutanga noritan ditid iyo dih na daralan datid kada na dat ada katan toko. Papahara tokod iso batos si monopot kumah kinorohingan miampai dot berkat-berkat kinorohingan iya na po nga popoguli di tutang-tutang nu om kada na dan na mangutang kagu. Nakuro. Moidet iya na po nga paimpasi mga kando bubur om nagi roti ka. Kada na did ala kakagu kada na o putu telansanon nu tay ko gumuli ko kumad ko basanan di lain. Tahnia kumado kayuit
ay nakoydo no mantad da tutang. Ino po hi pagangatan iti panambarasan dati nga kada no di ongay pangutang kahago ka. Ninggorit to kunod isuang tutang gumuli ko pakagudit ko po siya no kitutang ka. Iri day pagangatan nilo nga haro no po giatit aya. Iri na gid haro no po ti kagaton, haro no po ti iti kaunsuon dati arait ko tutang bogi. Mana dati alawo it korohian dati. Man dati alawo it miagal ko korohian na pangakan-ngakan. May na po piyotusin bayarlah hutang. Bayarlah hutang ka. May no milo na po hom sampuno ni tutang miyampay o sikap. Sayra do kaydo to komantadidit tutangid di. Kada na di mangutang kago. Irinit o silid iso o kemenangan da tagayo kumadia. Oke. Kalimpupusan. Hali piadat ay gumu tutang dati. Nga ino pumuti dihit oroy tanda hitihom ino po hutang pribadi no nga kada no mangantob do kapuahangon no. Gumu pia tutang puahangi kasari ki. Gumu pohit amu nakatanud doralan manahak miyampay aulud. Miyampay tumoingud iyolo no podinga kakal pod haro tutang. Nakabatos iyolo sakiro no pod aiso nanda tutangot kumat isay-isay. Nga ino po'y paintopot hali piad iyolo no podim painsuanggot isuanggot no kapangutang nga okon ko milod ay onundo iso ot ralan damunong kia diti komondot kapuahangon. O kita kudot yelo no podim apatut patahak nunu no pohit di kaisar do tontok. Kuma kinorohingan pagulian dati it dong kinorohingan da bahagian. Haran nagi tulun do kapurimandat mintong-intong kopio. Mo borosot amu mangutang dan nunu na po mantad da sasangulon. Kapuriman nagilod kinarahingan na po okon kamokianu dan nunu na po mantad diolo gisombot ino po tutang diolo di nga osompon. Isuang po kamoyan iti ilo na po nga mangudot ta kaposin diolo sendiri. Haro nagiit kinalan diolo manahak kakuma kinarahingan hinggod ino po hi bahagian da kinarahingan nga mantad ko o gumu at utang dati apakay to ko di bahagian da kinarahingan. O los to ko di bahagian da kinarahingan. Monikid da po dati nga apatut to ko mongigit mongohit da porsembahan dit kopiontok idit kahaharan dati maya do kapuahangan dati. Isuang guboro sesuai hutang tetap hutang. Hutang apa hutang no kamun pa nga bayaran no. Nga ino po hi kapuahangan dati sokongan dati montokot pelayanan da kinorohingan nga haro kasari. O gumu pia tutang nga o giro ti sokongan no montok pelayanan kinorohingan. Sakira na po miyagalid dim atumbayan ako ay popologa sa kinorohingan dati. Makiuhup to ka na po tumbayan ako uhupan to kay kinorohingan. Okay? Nga ino po yung masala di kitutang to ko po pakayon to ko po por 10,000 pambayar itutang hiridit kontok. Hali pia kitutang to ko bahagian dot kerajaan bayaran dati
bahagian da kinorohingan ko guli dati mentok da pelayanan haro kasariit amui kasimbani sokongan dati mentok ka pelayanan da kinorohingan ikalan sananda irinohit ralanda aulud dot miloh takondoh dot ait papaguli taiko menguhup pelayanan hali piad ino pohit kaposian dati dinga pensuang isuanggot hutang piutang hutang keliling pinggang. Oke, jadi puji Tuhan hali piad ia tinawai antokod iti pemagunan nga okon no poko mantadot sokodung ka kinorohingan okon ko kagarasan mantadot kinorohingan otumbaya anokud tokoy kanu mingka katut miagalit ti pubay no. Ogumo pia tutang dati nga patilambusan dati papaindala nit paintapot hingga hodong kerajaan kaguli dati hingga dong kinorohingan kaguli dati katahak dati sokongan dati mentak pelayanan haro kasari ikalan sanandat sayra koidu toko mentad ditutang nga iso indohot ait kepuasan haro kepuasan dati ait haro kepuasan do ginawah dati mentad do kinaiduan di tutang-tutang nai kohoboh nagindo sayra dot koidu toko mentad dit tutang-tutang nai kada toko di may suguto kagu ka ilagon toko dadi tit kapag isosonsod may ruba isuang ga isi sa gereja di haro kauludan sebab dot tutang isay no koy lo kasuabon no bay no haro di ginawah dati dot moningko di kapurimanan ti di ongay to karuba di tambalut aya siyaw tu lai do di tutangku nga man kudando ulu doot kapambayaran idi pirundingan nagyandom piro nadadi kasapan no sambulan ati nga yaman ako diti nga ubuli dando rid limon na po ringgit sambulan soro po daro kaaiso nah ikalan sanandot ay haro berkat kinorohingan maya da kalidasan maya nagi kadaudot kahaharan gisamboin no pohit tutang dati dinga osampon dati ay dando ay gitando gisambot alim pupusan na pinuhobo tay ko alim pupusan na surupo ko posyon bah pahitian takan natit panambarasan dati misisa takod isuang da sambayang keponampon kinorohingan sundu isuang kerajaan sorga konsi kaudat kasuabon iti insan pakagud nalim pupusan dahay iti panambarasan na kasuabon iti ogumu tamodot kaboling kahangan dahay lebih pendeman taditit ay tutanggo kaposyon nga makianu daya haydat panguhupanu gisambot kanu hay koidu koinsadu mantadi dikantakan iti uludon dahayot ay kahaharan dahay pendapatan dahay nagi kapambayaran dit sonto bidit tutang dahay isuangget kaposyon dadamot iti pamagunan konsiko Tuhan tu haro panguhupanu ikalan sanandet okonda ka mangantob dahay maya det kesetiaan dahay montokot pemerintah montok nagi da kinorohingan lebih pun de manahakot sokadung de pelayanan det itik kinenan dahay tisam tiso hali piad poin suang ya hati kemondet ay kantakan de kitutang konsiko Tuhan tu manahak kalidasan irine iso kago kasiwatan dahay det mumbal dat koidu mantadi di keposyon dat ay kitutang Tuhan ampunan kita insanando sa dahay
Berkata ini had isu ang tindalanan ako po siya tadaw do no. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Bah, ingka na kinapagyampayan dati kasuabon bay no? Kapiru ba to kakagod kasuabon na suab. Ina ko po.